Nā, e te iwi koe nei te hōtaka mutunga a te karare mo tēnei tau 2019 mā iwa. Me te aha kātahi te tau nui mo te ao Māori ko tēnei. Hei tā te whakarāpo pototanga a whatitiri te wake, i eke tētahi kapa hou ki te taumata o te toa whakaihuaka i te whakataetae kapa haka nui o te ao. I whirinaki te marea o Aotearoa ki te reo, ngā tikanga me ngā uara o te ao Māori, kia puta ai o rātou ihu i ngā parekura nui o te tau nei. Kia mātakitaki ake tātou. Ngā piki, ngā heke me ngā kaupapa huhua o te tau kua hori. Ko ngā raukura o te aho matua i whakaihu waka i te matatini, riro ana i a rātau te mauri o te whakataetae. Kei te tino pairo atu ngā piropiro. Me kira, ngā whakapaunga wera, i roto i ngā marama ko ta hāki nei. He tākere haia ki te waka a Māui i ngā mahi a te kai whakatumatuma. No mahi kino rawati. Koe ne puko pā mai kia mātou katoa ki roto o tautahi. Rima te kau mātahi ngā ika i poto atu ki te pō. I ki te ata te motu aronoi ki te tikanga Māori hei whakamauru i te mamai. Tutu ana te puehu ki ngā whenua tauri kura o ihu mātao me te tohea ngā kaihāpai i te kaupapa i riro whenua atu me hoki whenua mai. The land was confiscated and so it should be returned. So the way I see it resolving itself is that the government purchase the land back, return it back to the haukainga and the marae. Ki te rohe o te waiariki e auere ana te motu i te pahūtanga o whakaari. Te kaumā ono ngā ika tokorua kaore anō kia kitea. Te nuinga he kai tāpoi ko tahi te Māori he urina te whānau āpanui. Ko te tangi tēnei o whakaari kia tātou. Ko te tohu tēnei o whakaari, e whakaari mai ana i ona kupu, ki te hunga, e mohiu ana ki te whakarongo ki ona tohu. He tuatahitanga i te pauaka whakaata auraki. Kia ora, ko te tūhoetanga o te rā, it's midday. I te pāhōtanga o te kauai tehe tuatahi i tētahi hōtaka auraki. E tohu ana i ngā hua o ngā mahi whakarauora mo kokanohi e horapa haere nei i Aotearoa. Tērā te hui ngā kahurangi kua riro ki te rua o Matariki. Ko tai whētuki kia rātau, ko tai awatea kia tātou, ka mahue i honei. Whatitiri te wake, te karere.